friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programa RCA's Hour. At maya pa kat panapod po kay kongan na ini po yung kay kayong among St. Papawi di Father Pep Bakay po ini ing station administrator ning 91.9 Bright FM ing radio station po ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kay kening kay katamong balang bulan programa ining RCA's Hour episode 26 na po. Every month po kayabe tayo po ingig pa ning kakatamong Archdiocese. Alang-aliwa po nung ay kakatamong Archbishop Florentino G. Labarias TD. At matula tamo po may episode 26 na at kabilis po yung panahon uling metong na namang bulan na po January 30 yan the second day no by lumipat po ing kakatamong bulan at pasalamat tamo po king kakatang Archbishop at bayo ya po bayo pa ka na meeting po king karelang CBCP Assembly. Anyway, kakataya pundinan na oras ngayon bang kanita mamugaya po ing kakatamong Archbishop bayo po magkwento kay katamo tungkol kareng miyayaliwang kapagmusosyan at kapabaluan tungkol kay katamong kasalmantayan. Archbishop? Good afternoon, Pong Pep. Pampore ng kayabeta kenin, Yes, opo. Kayabetang Radio staff magobra, ng staff. Good afternoon kay kayo. At maya po oras mo naman po kay kayo kapag makiramdam at kalupan talasal pantaya. Kalupan din dati, pag nasan ko po na at yung kayo kayong masanting, payapa at mayap akabilian. At agkatanda kayong mga di kabang susundo tayong programa ngayon bantamantabi kay katay nga pong Ginoo at gamitan na ini kay katang pamisabi ban lumalamin kay katang lugod at kasalpantayanan kaya. Yes, siyang diyang ditak po, alayan mong kayong scriptin kumusta naman po yung kaya kayong, I think it's 125th Plenary Assembly po? Masanting naman halos di natanglangan ding obispo siguro because of the long time kami talaga mikikit. Opo. Ngayon bali 88 kaming active. And deng retired. Nano karakal 38. Sus Mario. Nilagdagan lang pa kanyan. Wow. Pero ela po obliged yata rin retired. Alila. Pero daratang la po. Wow. Diba ala naman obligation, it comes from us. At masanting naman po yung kaya kami pisabi na siguro application niya naman ini kaya katambi Opo. Then kahit ang paneta mong gagawan, then kahit na babalikan, kukutang bakit makanya, nanti kanini niya. Masanting kaya kaming meeting, masanting apisabi miya na ni CBCP, na function na. Makanya banda, dahil anak ka obispo, balo rin ito kay ba't ating commissions, naning obraro rin. Actually, ning gawa mi ngayon Bahamo yan gagawa na naman ni Santo Papa kay Roman Detang dicasteries ka rin, detang may lang commission, realign dala na. Metong yan pong masanting kay kembie na ning kay itang dati tang gagawan. It's good na ning kay ikutang what kaya kanyan kaya kanyan masanting pamisan-minsan. Yes, pagbabalik tanaw ada po. Balikan tamo. Anyway, marakal tamo po of course pisabihan Kenny pero at least po masaya kaming na dimtam kay kayo na marakal kayo at very fruitful. Iyan po yung kaya kayong maging CBCP Plenary Assembly. Ngayon po ka rin kaya katamong bisang mamye greeting. So, nanong pamampumbering yung kotang kaya kakatang Arsobispo. Mag-text kayo mo po ka rin kaya katang text line numbers. Kareng Globe subscribers 0915-954-1303. Kareng kaya katamong Smart subscribers po 0918 351-8282.
karang kakatang Sun subscriber 0942-357-4268. And of course, at this point po, maka-live ta, no? Reta pong pwedeng manalbe, ne? Karang kakatamong live streaming, maka-kakatamong pong Facebook page, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/C/ASF Radio Station 919 FM. O kaya po yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. At pakimbangkit yan naman po yung kayong parokyang Kabibilangan, Bangkanita at inantaya pong Maya Pauras yung kayong parokya. Karen pong ating Twitter account, pakifollow yung kaya po Twitter account tamo at radio_ASF. At kabat karen kakatang Instagram, ating account na Instagram po at ASF Radios. Karen kakatang advertisements, you may send your inquiries at asf.radio@mktg@gmail.com or contact us. Kaya pong number na ini 0949-609-5478. At karin naman pong bisang mag-donate para king kakatang radyo at tintamo pong GCash account number 0905-319-4871. At dito po akit tala king kakatamong screen crawl la po kay lalam yan. Chulangan po rin kakatang announcement rin how can you can get in touch with us po. Karang kakatang numbers ang pong social media accounts. So dakal pong salamat at ipamulita tamo karing aliwan tao po natin tamo metong radio station na makasawop ng kakatambia kasalpantayanan pangkanita po lalo la pang dakal din kay katamong kakaluguran. Okay, among dong buri ko na pong pisa ni kay katamong pisabyan ngayon gatwanapon po ngayon balo tamo po na last day na ning 2022 sana may kapag-cross siya pa 2023 pero balo tamo po na kingwan ning Lord po minuna ni keng sumanggid abiyeng kay katamong kaluguran na Santo Papa Emerito Benedicto ikalabinganam po at itapin po nang kening kayang pangamate miyayaliwala po ring ikit tamong talagang memye puge at Maya Pauras kaya kayang miyayaliwang contribution po keng kakatang Santa Iglesia Katolika at metong po karing sektor rin din kakatamong talapag-obra magpasalamat kaya uling atin niya pong pepalwala encyclical ini pong title na Caritas in Veritate and I think tungkol ya po kening integral human development in charity ita Caritas and in truth po. At siguro po pwede kayong magdake mapilan na reflection o kaya mensahit po tungkol keng kaniting encyclical ni lalong-lalo na makapakatungkol po keng itapin kapanyawsan kareng kakatantala pagrobra na sana po dinan la itang makatuliran of course treatment at itang dissenting sweldo po karela. So muna ining gawa na ngayon ng encyclical ng kakata Santo Papa niya 2009. Opo. Charity in Truth Yes. The good king katutuan may yabela rin at yung i-address na kayo niya pinimpanyulong progreso rin tao. Opo. At atin economic development, kayang politika, etc. At ing dinina ng pansin ni Santo Papa, okay in progress, pero tamo kakalingwan, ing katutuan ang poing lugod. Opo. At meto nga sektor, may pansinan ka rin na pindeni ding talapagobra. Opo. Uling maralas po ang mga gobra ating contract. Na itang contract kita. Opo. How's data logic contract. You give me this, I'll give you this. Yes, opo. Gawan mo ining maya pa bayaran. What is due? Opo. Pero,
sabi na ning Santo Papa, dapat aliwa mo itang contract logic. Yan. Noon dapat at suya naman itang logic na ni nga pong Ginoo. Opo. At ita logic ay lulubya ing lugod ang poing katutuan. Opo. Halimbawa, mo itang gawang ko ining mayapin then bayaranan mo ko. Mhm. Impunto, sabi na, we must go beyond that. Yeah. Nga gagawang ko ini, mo uling bayaranan mo ko, Mhm. noon uling mayapin Mhm. I'm doing this good, because it's good. Opo. At makanyan mo naman, ako, sa sweldoan na ka, muling ating kontrata nun mayap ing Kaya kang sopan. Opo. Makanyan. So, we go beyond itang, bala mo, you scratch my back, I'll scratch yours. Makanyan. We go beyond that. At, Yes. anya ping babasang kaining kaya ngayon ng Opo, itong opo. kutang mo. Aga nakako way back kaya ako pa obispo kanite. Minta ko states at pisyalan mi itang bapa ko. Opo. Linanyang kay Chuya King metong karing hospital kin Texas. Kaya masabi-sabi ka rin, buridala ka no rin Pinoy nurses. Kasi Opo. pinamiligit mi, ating Amerikano yata ito, ikit na, 5 o'clock. Alikuan ito kayo, may ako na. Huling ang gayang. Alas 5 yung kontrata. Kaya ba't ating kaya naman, ating naman Pinoy ka rin, Mhm. talagang kaya pa susundo na itang kaya, po itang lilingon na itang masakit. Opo. Kaya ito pinaspi-sabi mi, hey, ganyan talaga dito nga na. Mhm. Pero importante, pag gumagawa ng kabutihan to nga na. Opo. Nya, aga nakaki, ini. Totoo po ito. So, potang kem progress na ning tao, kem business, economics, Opo. nang kaya malalakwan na rin lugod ang pong katutuan. Mhm. Kasi, patse, alayo ing katutuan, lugod mo, love without truth, sentimentality yan. Ay, kaluguran ko na rin malugod ko. Wala naman, naman totoo. Opo. Ngayon, patse naman, kitang katutuan na lang lugod, you become rigid. Yes. Uinin totoo, uinin dapat. Hanggang sa kalanda na kabatal ba kanyan, Opo. Nya, importante ni in progress, integral. Yes, Integral. integral po. Nya, halimbawa, mong magobra ka na ako, alwa mo ika nga kakit ko Dapat kakit ko lang naman din pakamalan mo. Nya, magobra kayo. Nya, pakilawe ko naman tang concern mo. Because, di ka mo din tang ka rin magobra, but you are a person. Yes. At akit ko ita, nung itang panlalawe, lugod ang pong katutuan, yung maging panlalawe ko. Mhm. At ito yung akakit kong masanting kaya pepakit na ning in-expose ng katuruan ning kay katamong Santo Papa ita. Okay. Charity in love, mo apikawani. Totoo po. Huling God is about truth and love. Yes. Yan, ano laman din kay katanggawan, laws, teachings, they must be founded on this. That's right. Truth and love. Nya pinutin in essence, In essence, o ito yung kaya ng Caritatis in Veritate. totoo po ito. And I think parati tamo rin kay babasa po. Kaya katuruan ni Santa Iglesia talagang we have to go beyond justice na po. Kaya we have to go an extra mile. Adapin kaya. Totoo po. At Reni, sangkap bang kanita po. Musbong itang itapin bala mo total human development. Itang makanano mong sustain itang ing tao holistic ing kayan development. Pasanting po itang abanggit yun. Sige po. At tinta mong kay kanita, balo ko niya mag-aral kami kay social philosophy. Yes, Kanita. opo. Mari, ating kami teacher kanita, sabi na, the law is the minimum of justice. Yes, opo. And the minimum of love is justice. Justice. Opo. Nya po't ang gagawa kang law, tutukyan mo yan law, pa kaya, in danger ka, nang kaya maging panatiko ka pa yan. Nang kaya naman, Opo. kaya albawa, ikit may sulu. Okay? Traffic light. Red may kaya pa itang metong. Ba, law abiding, panagalan me. Kasi imbasiyan mo ng kay law. But that is the minimum. Yeah, that's right. We have to rise above the law, then
justice. Opo. And of course, after that, mo ang gaketang justice, nun meres kaketang lugod. Yes. When you go beyond na, o ining dapat kaya, o ining dapat gawan. Opo. Ne? Opo. But then, we go beyond. That's right. Buhay At masanting nga pong hamon kaya katamo yan. And I think, lalong-lalo na rin kaya katang lay people, those who are involved in the corporate world, business, ne po, dapat tayo lalako itang spirito ng lugod, ne? Every time na sana po makiutos kayo at makipag-obra ka rin kaya kung staff o workers, ne? Kaya saka metong yan challenge yun, very kaya nga dagdag kaya katamong pari. Opo. From time to time siguro, pakisabihan tala retang kay ka rin, we listen to their concerns. Yes, opo. Yan naman itang biye mo nga, but you know, at Yeah. ilang concern din. Totoo. Tao la rin. Opo. And they are not just part of the materials. Yes. Yung kakayanan ni Santo Papa, when there is progress, Opo. development, economic, the human person, yung tao, mo material. Opo. Kaya karetang materialis. Well, No. mo po Aliyo. tools for development. Yes, That's wow. right. Oh. Kasi nang importante kasi kayong economics po itang productivity. Diba? Bala mo, Na makinala. Kung ang ating kampagawa, ating hollow blocks, ating semento, ating tao, wala mo ka-level niya. Oo, But totoo po ito. no. Totoo po ito. Oo. Wala mo, they are regarded itapin as tools for development. Yes. But I think ma-emphasize siya po itang the centrality of the human person. Yes. Kaya kung pamobra. Okay, at siguro part of the development, talagang ini po, yung naman babieta mo, aside from the, of course, economic gain, karang kaya katamong human development, siyempre po, mangailangan tamong sustansya, at ini po yung metong talagang mamiya kaya katamo. And kini po Pilipinas, nakatakarakala making celebration, tungkol po kaning Word of God, no? Itang January 22, Sunday of the Word of God, 23 to 29, National Bible Week, 29, National Bible Sunday, at ngayon po ngaldo ngayon ni, it's National Bible Day. Yung kaya katamong tema po this year, the Word leads to the way, the truth, and the life. Kaya pinantindin na kaya pong maya pora si Apong Jess. Wow. Mapagal-pagal ka kanya na ako. Mm-mm. Ay, amo nga na kaya naman na itang maka-inspire na, no? Kaya. Anyway, siguro po magbanggit kayong kaya kayong mapila na thoughts, no, insights po tungkol kay Rening mga palyaring kapag masusyan tungkol po kaning in the Word of God. Okay. So, muna, binggitan mo la rin ng miyaya, luwan celebration. Opo. Muli sabihin, maulagay talaga. Maulagay talaga. Pero mong mo metong, dua, 1 week pa, Opo. Bakit at maulagaya? Uling, o itapin, ing papasyag na ng tema. The Word of God leads to the way, the truth, and the life. Wala mo, implication na nini, muli na sabihin, may akiting katutuan nung nakaituro ng apong gino, ng amano na. Totoo po ito. Okay? So, indalan, malili ka, nung makiramdam king amano. Opo. At syempre, may akitin tunay ng kabaldugan, nimbiye, nung alaying amano. Pero nung lawen tayo, inintema, the word leads to the way, the truth, and the life. Nga kaki kong implication kini, at sinabing minuna kanini. Nino, yapining the word made flesh. Opo. Ing amanong may katawan-tao, yapin ni Jesus, sa niya sinabi ng kang Felipe. Opo. Chapter 14 niya ito, yung sinabi ng Felipe, makanan mo yung dalan, balo yung dalan. Makanan mo kentuki, kaya sinabi ng Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, impunto na nini, kay katamo, nung manintun kang dalan, okay? Burime talagang akitin dalan at manatili ka kayong dalan, makaugni kang katutuan ng po, kang tutungbye, then, yan, yung tukya niya piningamano na nga pong ginong. At bisa ko mong magkain-challenge kayo ni kakatamo. Maralas po ta sasabihan tayo yung Biblia, mamasakan Biblia. Opo. Masakan Biblia. Basan tingit Opo.
Pero, may ito nga challenge, pabursan mo naman yung amano na yung apang ginubasa na yung biye mo. How much are you willing to open up? Opo. Do you want to be seen by God? Mhm. Kasi tamo na kaya, halos we hide eh. Totoo po ito. Pero, are we willing to expose ourselves? Potang mamasata, lalo na itamo, kahit talagang mituran ka eh. Totoo po ito. Ika yung pastol. Opo. Makakayabeta na ka rin eh. Totoo po. Ngapin, metong yung hamon kay katamo ini, muna, are we really looking for the way, the truth, and the life? Anto na tayo niya? Or, kabunta na maglakbe, bahala na nung karayang mirasin biyeho. Bahala na nung tutuya ini wali. Opo. Bahala na nung naning kabalduganan ng biye. Opo. So, nung burita mo nga kitita, mantuntang katutuan, mantuntang mong biye, mantuntang mo yung dala, nakikatamong dapat tukyan, at siyo yung Biblia. Nyapin, nang i-connectate ini, Opo. katang kang the late Pope Benedict XVI, Opo. yung sinabi napin, yapin yung katutuan, ampo, ing lugod. Ligulugod. So, nung ining basihan, ng kaya katamong lalong-lalo na in terms of Opo. economic development, political development, hindi nung turo kay katamo, kaya ning lugod. Opo. Makananta nga balo itang katutuan na ito. We have to go to the Word. Yes, that's right. Opo. We should not only read it, but we allow it to read what we are doing. Bala mo, taytang pagkaya na lente. Magnifying glass at tinakanggewa. So, yung mano nga pong ginu, kanya na eh. Lawa na ka talaga. Opo. Lawa na itang nung nano itang tama kayo nga kakit. Totoo po. That's the challenge. And you know, ini po constantly, hindi din tayo talagang pansin. Mo po kayong January, but the Word of God is an integral part of all our, I think, liturgical celebrations po. Kaya katamo pong Santa Iglesia. At intutuki po, of course, ang gyamang alayo keng script, pero idagdag kayo po ulit tungkol lang ang kengindong birhen. Po, in February 2, kapiesta niyo po kanta, mag-invite kayo po kayo mabalakat. February 11, of course, kaya katamo pong kapiesta ni Birhening Lourdes, nakakini po yapining 31st World Day of the Sick. At yan po yung Santo Papa Francisco, magsalita ya po nung makananong kaya katalang lingapan, deng masakit. And at the same time, kining Archdiocesan level, tamo po, February 18, ini pong La Concordia Pilgrimage King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, ating tema na po, Birhening Lourdes, indo ni Pakalulu Kapaldanan, ding masakit. So, sampulungan niyo po, ing Fiesta Candelaria, ining 11, ining February 18, nanula po rin thoughts ko kanini, Amodong. So, nandin, may recollection tamo. At itang mag-share pari, sinabi na kay katamo, may akawani yung Birhen Maria, king biyeta mo ang tempari. Totoo po. Burikan dagdag ito, tayo akawani mo naman yung biyeta bilang bininyagan, king Birhen Maria. Birhen Maria. Huling, kaya tamo akakit, no makanano tang makiadwangan kay nga pong gino. Totoo po. Kaya yung pepakit, kay katamo, makanano tamong dapat makisan metong, kaya nga pong gino po kayong gagawan. Nyapin, kening World Day of the Sick. Opo, na masakit. Ing John Paul II, inumpisa na yun, yung May 13, 1992. At yung panagkat ng special prayers, sharing and offering of one suffering for the good of the church, ganakantala, makanyan, then yung masakit. At Pope Francis naman, at yung sinabi mo rin, tungkol kereng kaning masakit. Opo. Yan yung celebration tamong World Day of the Sick. Opo. At ating yaping tema. Itang tema na, ba't neketang Samaritan? Anyang sinopane, itang ditakdan na mapate, sekene kay ngasno, dahil neketang pipaglayunan. Opo, pikatiwala na ka rin. At sinabi na, sige, sesenye, take care of him, at magbalik ko na ano pa yung kulang, bayaranan na kayo. That's right. Kingwane ni Santo Papa itan take care of him. Ing sinabi na ng Santo Papa na
yung kasakitan, parte yun yung kakatamong kondisyon. That's right. Naman dyan pang, kasi kanapanan din na. Waring papamiro ta ka reta letrato. Kasi kanapanan din, makanya, not na mili. It's there. Oh, yes. So, it is part of human condition. Opo. Pero, sabi ng makanyan, potang yung kasakitan na ini, milalako itang lingap. Potang yung kasakitan na ini, lilele na ka, at alang mamantawi ka. Opo. Ne? You are alone. You are in isolation. Yan, you are abandoned. Malalakwan ka. Opo. Ing maging bunga na niyapin itang maging inhuman niya. Bala mo makatao. Makatao. Lakwan na ka. Akit tamo rin na niyang COVID. Even in other countries. Huling isolated la rin. Dakala sasabi, halos yung may kakahit talaga, kaya pangamatera rin dakal, they felt abandoned. That's right. That's so. Itang bala mo, you feel nakatao. Opo. Itang makanyan. Nyapin metong yung panagkat, ining panahon, ganakantala rin masakit. Muna, of course, prayer. Opo. Kaya pinitang bibigkis kaya katamo, ang poking nga pong gino. Kadwa, akit tamo nguning kini, ing lalim, Birhen ng Lourdes, balo tamo, dakala pupunta ka rin, kay Yes, Lourdes. right. Opo. Uling pag nasanda, itang pamipakayap karela, of course, mo itang pisikal, dakala naman din makukonverte. At ing Birhen Maria, in debusyon kay Birhen Maria, o ini impaganakana kay katamo. At ing Santo Papa, inintroduce na ini synodality, abe tang maglakbe. At kinin pa maglakbe ta muna nung klase nung ating may sakit paboren tayo. Mitwag ya. Wala mo naman kaya. Ne? Opo. Abe tang maglakbe ning kahit ang mitwag at ang kahit tayran. Abe makanyan. At karin tamo papakit that we are human. Yes. Ne? We are human. At ini namang lakong kordya, kitnan kay yapong kainan din, yapong Elmer, Dizon, uling yang keng kabete kan. Opo. Ini inumpisan de kanong apong kay, apong Oscar Cruz, Archbishop Cruz, Opo. na inawad na, dening kay katamong organisasyon, Legion of Mary, Children of Mary, then mititipon laban mo. I see. Napin ining naning Concordia ako. Metong lamo. Wow. Metong lamo ketang debosyon kang Mary. And this year, happy ni Birhen ng Lourdes, indunin pakalulu, kapaldanan ding masakit. Para kanako ini, deng mag-pilgrimage kanyan, ne? They become one, mantala ka rin. Ing panalangin ko, ini sanang maging diwa. Opo. Na ing Birhen ng Lourdes, aliwaya mo ing dalanin pakalulu. Kay bating Birhen nando ni Lourdes, aliwa mo iya ing maging kapaldanan ding masakit. No nireta linele kaya, maging dalan, maging tubola naman. Opo. Dalana nala. Dalana nala nitang diwa nga ita. Opo. Bang kanita, kabalik da, nung nuka rin man, ila, itang diwa nga ita yung idakira. Opo. Lalong-lalo na, karing, masakit. Ang itang mangailangan mo naman na abayan. Opo. Huling atimping meto nga sinabi the late Guido Argelius, Jesuit. Yes, opo. Metong kareta reflections na atatandaan ko kaya kalingwan ni seminarista ako pa. Sabi na, a person may be beyond cure but never beyond care. Yan. So, a person may be beyond cure but never beyond care. So, ining meto nga obispo, kaklasiko. Opo. Nag-share yan, Huling miras katang punto, 10% na mo yung kayang survival. Pero dakala religious experience nga sabi na. At sinabi ng makanyan, he came to a point na tsuya ka rin at ikit na, akakit na yung katawa na Kinawa niya na po. Wow. Akit na yung katawa na kanong. Kaya ba tayo nga tsuya ka rin, balo na tsuya ni Jesus, burilawan. Nice. Naman ulin tatakot siya. Opo. Burilawan, uling nga gaganakana. Kaya ng Old Testament, patse, ikit may Diyos, matay, nakakawakan yan. Opo. So, Opo. No one burilawan. can see the Lord at the face of Kaya sabi ng makanyan,
itang balo mo na kanu. Ne, kitang conversation da. Balo mo na. Deng lulub keni nurses, doctors, deng kamag-anak mo, chula. They come, they go. Pero wakwa na. The moment tinabayan da ka, I'm always with you. Wow. Yaka nung migpakain ito. May Migpakalma. pakasikan. Opo. Kaya ba't itang doktor Eman Katoliko Nga Opo. pangadi kitang doktor mo na mga ito, mayap ya pilubluban. Expert siya. Kaya Opo. sakit Opo. na. Opo. Kaya, anak ano, I'm wondering, who are you? Anak ano, ninuwi ka, anak ano. Opo. O ba't karakal na rin doktor kaya ning mamawas ka ko, anak ano. Kakilala rin. Opo. Opo. Kasi ka rin, malyari may ngausan ng doktor. Yes, yes. Opo. You must be somebody. Sinabi ako ng bishop. Opo. So, ating kapang misyon, makanyan. Sino paano ito? Wow. Wow, religious experience siya talaga kaya Opo, ita. Then kay, metong sigurong ganakanta mo ini. Then kay, nakatamang manaya bayan nga lalong-lalo na nung ikikatang sakit, makayawa like COVID. Pero malyari talang abayan through prayers Opo. and most of all, Andiang makuno rin nga gana-gana, dato na naka, ni nga pong gino. Opo. Kaya beme. Ito mo tayong experience ng That's right. Bishop Elmer. Yeah. So ito siguro yung buri ko nga dake. Masanting niya po ito. I think lalong-lalo karang makiramdam tang masakit kanyan. Yes, Kasi wow. talagang totoo po. Maruta naman when you're undergoing sickness talaga miyayaliwa. Yung lulub keng isip at puso tamo na. But the care of people, especially when po itang amanon yung presensya na ni nga pong gano'n. Tsaka itang masakit itang potang, yan, sinabi ng doktor, no, mulita na, pananta niya, kasakit na nito. Totoo po. Makanyan? Opo. So, halimbawa mo ito, na sabihan ko na kayong tutuan ng doktor, 10% na mo yung kain na makanyan, lata na palang pag-asa, muli na ka. Opo. But then, itapin kasi yan, papalyaring yung tao, malyaring kumayap, Kumayap, physical. pero naburisab yan, ito ko nangantamo naman yung pamaglingap. Pamaglingap. Kasi a person may be beyond cure, Yeah. but never beyond beyond care. So itang pamaglingap, it can continue, andyan pang imposibilidad kumayap, bagya-bagya, Opo. milalakon. That's right. Opo. That is human. And I think orin po yung pwede tamo sigurong sana panandaman kaya katamo po magmasusi ka rin yung miyayalawang kapag masusyan tamo ining February 11, of course, the Feast of Our Lady of Lourdes, and kaya ning kakatang Archdiocese po ining La Concordia Pilgrimage kaya katampong Archdiocese of Our Lady of Lourdes kaya February 18. Okay, bago tayo mag-break, apong dong, ini pong daratang na season, holy season of Lent. At mag-umpisa niya po ini keng 222 at 2 muli February 22. Yan po yung kakatangas Wednesday at yung officially na kaya 2023 yung umpisa na nining panahon ng Kwaresma. At siguro po bilang kapag sa dyan, preparasyon na ano pong buri yung ipayabot, lalong-lalo na po kaning amanuan tamong Ash Wednesday. Yan, no? So, siguro, muna, patalungob na kasi ini, bala mo siya start. O ining umpisa na ng Kwaresma. Opo. At, buri kayong tamo po, ining umpisa ngayon, nung nukarin niya papunta, nukarin nakatatuturo, diya pining, dala na katamo, kimpamanyubli ng mebe ni nga pong Ginoo. At buri kung piguraman tayo ni, kabang pagsadyan tayo, tamo mo manatili keti ato. Manatili keti. At yung tamong, dasan, puntalan, yapin yung pengako na ni nga pong Ginoo, yapin yung pamanyublig mebe kayabe na. Opo. Nya, yung panagkat ko, yapin itang dinantayang panahon, pag sadyan, kalupan naman yung Pasko, bagay, rengalwa, external, Opo. o patigtig na lang Christmas song, mamanyali na la bilang preparation, pero ini siguro bilang preparation, it's panlub. Panlub na may yakit kayong gagawan. Bala mo, potang daratang na yung Kwaresma, lalto na kayong gagawan at pamibiyebye.
Nahan mula reta, well, siguro, oreta rin kay katamong dinan pansin, halimbawa, dagdagan yung panahon ng pamanalangin. Nung milabas yung pati nga po na kaman mga this time may kay kang priority yan. Kay ba't nung kay kang Aldolo pami biye alayo man itang kay kang gagawa na pamanyawop, pamedake, kasupan, well, siguro yabe meaning. At syempre, kaya baya mo naman itang paminsan-minsan, naman itang mag-reduce. Noon yung jamboree, memory, pero this time, sabi mo, alike pa. Pamangawat po. Bang kanita, disiplina kay sarili. Pamangawat. Uling tandaan tamo po, yung sarili tamo malyari nakatalokwan. Malyari nakatalokwan yung sarili tamo. Panusignan me. Nang patse panusignan me yung sarili mo. Napin po tang kayaki mo na mo, karagul ko na tiyan ngayon. Kaya, mag-diet na ako. Diet, dumobli pa. Uling, kaya we can be deceived by ourselves. Especially, potang impantonan mo pleasure, convenience. But this time, malyaring, sakripisyo kaya pa yun. Uling ating mas maulaga kanyan. Totoo po ito. So, nun din, igagawan ta na lang pa. Therefore, prepare da katamo keng kay umpisa na ng Kwaresma. Yes. Keng Ash Wednesday. Aliwa mo itang, Ash Wednesday ngayon, mag-umpisa na ako ngayon. Hindi. Nung wari mo na yung Pasko po, ang Pasko ka rin kapawari mamanyaling gifts. Mag-prepare. Yan, sadya. So, nanoy pa mag-prepare, dito po, panalangin, mga di. Mga di, aliwa mo itang Bapo Maria, Ipami, formulated prayers. Tahimik ang makiramdam. Kaya nga pong Ginoo. Diyan pong 5 minuto mo, umpisa niya 5 minuto yung Aldo, manahimik kayo mo po lang kayo sabihan, basta manahimik. Nanuya man yung panahon na pagkalabta kaya nga pong Ginoo, ini maulagayin Kapalyari nga kita mo, itang asaan tambo nga layo, but it doesn't matter. Importante, binyeme kaya nga pong Ginoo. Uling nanuya man yung binyemong panahon kaya nga pong Ginoo, o itintunay panahon. O itintunay time. So siguro, oreta mo rin nga banggit ko. At syempre, pag ka, ita pong fasting, Yung fasting pa magayon, itang metong yamu, ing kanan mong meal. Pati nga po, 1 full meal a day. 1 full meal, pata pong Biyernes, sampung Ash Wednesday. Po itang keng karni. Ampong abstinence. ining fasting naman, mag-umpisa pong 18 years old hanggang 60. So, exempted na. Pero malyari ko naman i-apply kayo. Ang puporet ang masakit po, exempted. Nya mag-fasting tamo, imburi na sabihan nini, at yung pang mas maulaga kanya. Buri, but I have to discipline myself. At ito naman pong abstinence, of course, kaya katamo, kamamangang karne nga rin. So, edad po 14 years above, kaya beta ka rin. Kung mabaling ka, isip-sipan ko, siyempre, potang mamang karne, kaya nakaman mamang karne. Talagang mamang. Oo, bala mo, yaman sakripisyo, Totoo. But it's a form of sacrifice. Siguro, nung kanan, idake me. Itang panggastos mo kanyan, idake me. Kasi importante ka rin diwa na ini lilele me. Yes. Bala mo naningaw sa kanita, ninigate me. Itang nung para kaya pero ilileme pa. Bang kanita, ati trintaya naman yung sarili tamo, balang burita mo. Totoo po ito. Makanyan. So, reta mo po siguro rin ang banggit ko. Yes, at I think maulagala pong kailangan tang daptan lalong-lalo na yan lungob na po kayong February 22 officially kaning kapag mo siyaning panahon. Tsaka kahit pakapilasan tayo po potan di na nakatamong kay Abu nimpari oreng ministers. Matandaan tamo pag naka mateka rin. Mateka rin. Pero, isasabihan na naman nita, subli kang miye. Yes.
ating salvation. Ating ano po. salvation. Yes. Subli kami. Pero, mate ka pa. Pota, i-share ko na itang umpisan tamong silaban na pompaten. Sige po, at bitin ang talambagya, Apong Dong. Wow. At medyo linapasan po kayong oras, mag-break tamo pa po, pagrandaman tala, no? Ring mapila na paganaka. And of course, kening kaya katamong kantang Pagmamahal sa Panginoon by Himig Jesuita. Mm-mm. Apatapulong Aldo kay Bating Pasko, King Pebrero 2, Aldo Webis, pagmasusyan tayong kafiestan ning pangadawan ng Ginoo king templo, o mapalyaring mas balo tayo king awos Candelaria. King kapamintuan king matong batas, Jesus midawan niya king templo, aging pananing nuan na Hindu at San Jose. Kapamilatanan niti, mi pasyagi Kristo, antimong Mesiyas, asulu ning mabilog ayato. King pamakisan metong tamo kaniting kapag masusyan, nung nukrin mabendisyonan la ring kaya katamong kandila, King Pebrero 2, Aldo Webis, at antimurin, kabang gaganakan tamo ing pangadawan ng ginuking templo, ipanalangin tala naman, ring madre at ing lalaking, tegulaling da ing biyera king Diyos. Uling ing Aldo ngayti, yan naman ing World Day for Consecrated or Religious Life. Kayan tabi yang magmasusi, king kafiesta ning pangadawan ng ginuking templo at World Day for Consecrated Life, ing radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po Reverend Father Joel Jamarsus Gatus, ing parish priest ning Our Lady of the Holy Rosary Parish, Barangay Santo Rosario, Pawu, Santo Tomas, Pampanga, at Assistant Director ning Commission on Catechesis ning Archdiocese. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, karapat-dapat parangalan ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. At magbalik ya po yung kay katamong RCA's Hour, episode 26. At kaya tayo po yung kay katamong Archbishop, Yapong Dong, at isundumi ya po na tungkol ka rin ng miyayaluang kapag musosyan. Ini po balo din ni Yapong Dong. Uling balo ta naman yung February is being called the Love Month. Yan, yung lugod. Uling pong yung February 14, yan. Will you be my Valentines? Nano po yung siguro di na tayong kabaldugan, tuturo na po ng kaya katamong kasalpantayanan din po.
sabi itang encyclical ng Pope Benedict XVI about love yan. Iya talagang romantic love dapat nano po yung kaya kayo yung kabaldugan nitong istong sinabi mong love is in the air. Yan. So muna pache Valentine's kay ko nandakupin. Opo. Ingata tandaan kung muna kayong Valentine's yung elementary kami gagawa kayong puso. Cuttings. Kay bat Ay sabi chula po. sabit mila at saka ning kay gawa kaming card bemiya kan teacher. Yan. Itong the spirit really of That's love. right. That's right. Opo. Yung naman din ang teacher, grade 2 ka pa, pag lolo, hindi wari mga kanya. Ali, opo. So, itang karanasan na reta, Yes. kahit itang Cupid, Mhm. then, masalan na rin, yung elementary kami, ang ganyang high school, lakit mo. Yung kay bandang talwi, may ka-color na patse Valentine's, bala mo Valentine's, kare niya mong mitaw. Yes. Makanyan. Opo. At yung matura pa, there was a time, Valentine's celebration nating mami condoms, etc. Opo. Of course, kay the way we understand love, kay lultoya mo rin in terms of its kayong spelling. Opo. At yung L-U-V. Ay, Yung opo. At naman, love kita L-A-B. LAV. Pero kikita mo, L-O-V-E. Yeah. L-O-V-E. But, ituturo ni Santa Iglesia, when we love, anti mo ito sabihan nito, Yes. we love and then in truth. Yes, opo. Potang yung kaluguran mo malaguya. That is not the whole truth. Yes. Uli atin yung ugali, Opo. atin yung values, Opo. Totoo. atin yung dreams kembiye, patita kaluguran mo, atin yung past, Opo. at atin yung naman future. Future. Opo. Yan sasabihan ko, pinpotang ating kung kakasal. Jose, tatanggapan me Marcia. Nantatanggapan mo ka rin. Opo. Itang kayang past, present, future. Future. Yeah. Nyapin, actually, tatanggapan me, pero yung tutunan nini, babiye may sarili mo. Ne? Opo. The whole. Ito yung tuturuan ni Santa Iglesia, itang lugod, Opo. integral ya. Yeah. Kabuuan. Ining liguran mo, tinggap me, perfect yan. Totoo po. Nung misa na yaldo, sabi ko, rin kakasal, ulit nga nakamansigurado, Ay, ulit opo. nga Opo. kay kamal yan. Opo. Misa na yaldo, pigtak sila na ka. Patita, tinggap mo niyang kasal kayo. The Now, possibility. Yeah. O, milyari ta. Pigtak sila na ka. What will you do? Lawen may tantune linugod. On the night he was betrayed. Kanyang benging may pagtaksila niya nanggewa na sindo na pang babye in sarili na. That is the love Opo. that we want to shine during Valentine's Day. Totoo po. Bala mo i-challenge kaya papakit na ning komersyo, challenge papakit na ning world. Yeah, po. But here is how we understand love. That's right. Tuturo na ni Santa Iglesia. Hining kaya nga ni, darandaman kayo, love is in the air. Actually, ako makain balo nung namburira sabihan. Pero yung kako, antiya kanini. Opo. Nung bisa kang miye, Opo. dapat kang Mangisnawa. mangisnawang hangin. So if you do not breathe air, you will die. Eh? Opo. So if you do not breathe real love ng malyari, you will die. You will die, opo. Itang real life. Ne? That's right. Nyapin, nung bisa ka ma-suffocate, you do not breathe love. That's You right. just breathe what the world offers nung nabiyan ng kain. So, love is in the air, but rin sabihin, at no point kaya biyatamo. Opo. Kaya tama sabing, nginiya lang lugod. No. At suya nga ching lugod, uling lugod na nga pong ganyan. Yapin po. Nano maning malilyari, migigera la Ukraine, o even at that very moment, in lugod na ni nga pong ginotso. That's right. True. Opo. Necho. Pero, in lugod na yan, at suya kaya ka nung pakit mo. Totoo At suya po. ka. At suya kaya Totoo. katamungan. Totoo po. So, love is in the air. If love is in the air, and it is air that gives us life, we have to breathe this love. Yes. Makanyan. Opo. Bala mo yung banal na espiritu po rin po. Yes, it's true. Because Spirit of love. Yes, spirit of love. O yan po. Yapin, love is in the air because
the Spirit of God, no, is always around us. It's everywhere actually po. At dapat itang pangisnawang binyena kayong tao, ne? Dapat po ito po panitilyan tayong mangisnawa tao. Tsaka ito yung Para challenge. kingino. Daratang yung Valentine's. Pakatandaan ng tamo po, aliwa mo yung itsura na ng tao. Totoo po. Aliwa mo yung physical. Ne? Aliwa itang, siyempre, andiyan ka, hey, yapong pep. Itang kaya na, masanting yung katampo, yapi na nga ni kaita. Opo. You have your aspirations. Yes. You have your dreams. That's right. eh? Opo. You have your faith. Dito, kaya bilangan din. Opo. And I think itangan po na dapat ingkeng isipan tamo po ang puso. Kasi po rin aliwa uling negosyante laro. Masalino naman din bulaklak. business. Nandun po mig bless kong flower shop eh. O yun po Preparasyon? Beto nga pong kaita preparasyon ngayon February eh. Masalino naman kanya rin tsokolate, ring restaurant. There was a time, if you can still recall, Opo. tinudya yung Quaresma February 13. There was a time. Opo. Mata Mata siya po. Mira, February 13. Opo. Yung Valentine's. Mira siya pa yata ang poitang 14. Opo. Kasi, Masakit tada. Yapin ng kay mubalo nung ingkang kasalpantayanan putang kaya mula rin tao. yaka rin niya challenge yung kaya katamo. That's right, Tanta opo. talakaran mo. Opo. Will you just go by Yeah. the situation? That's Ganyan. right. That's right. Karen tao po. Okay, at medyo gipit na po kayong oras at itapong kaya kayong word for the month o trivia for the month po. So, isip-sipan ko kaya nga ibiye kung kaipen amano. Amano. Well, linawi kitang Ash Wednesday. Uling sisilaban tala retang palms. Yes, opo. Retang may bindisyon. O may bindisyon na Palm niyang last Sunday. year, niyang Palm Sunday. Opo. So, dininang kaya nga imburi kong gamitan, palms. Opo. Acronym yan. Oh, okay. Banta o rene resi labanta mo. Sige po at pakishare Muna, na po ng kabaldugan. Pride. Yes. Pride. Pride? Ketasan po. Ketasan. Arrogance. Kayabangan. Kayabangan. Arrogance. Lust. Opo. Lust, aliwa mo itang because of sex. Opo. Opo. Lust for things. Buri mong Opo. kaminan. Opo. Uncontrollable desire. Wow. Buri mong kaya ka. Canadian citizen. Canadian. Canadian. Lust. Buri itang Opo. L-U-S-T. Yes, opo. Opo. Mapagkakay. Buri mo hangaran. Oo. Opo. Opo. Ita, buri mo. Buri Kaya mo ka nga nun. pagnasan. Hanapin. That is L. Then M, manipulating others. Yes. Gagamit kang tao. Eh? Gagamit tao. O kaya, siran mo rin alwa bakang mitas. Pagkang sarili mong kapag nasa. Well, that is M. And then, of course, S, selfishness. Yes. Ing Diyos mo'y sarili mo. So, palms. Pride, arrogance, lust, L-U-S-T, then manipulating others, gamitan mo rin aliwa, at pamaging makasarili or selfish. Selfishness. O reda pure sila banta mo. Masanting po yan at palagi ko maging makabaldugan niya po yung daratang tang Koresman nung reta pong senior na ni Kakatang Archbishop ilang kakatamong silaban. Okay, mamasa tamo po ka rin Kakatang Facebook viewers, Marta Calma, Martin Carayon, Josephine Hernandez, Adriano, Mary Jane Orine, Santos Luisito, Eliseo Yabut, Nora Rayos, Gilbert Sembrano, Gerald S. Salazar, Annalisa Diaz Elizalde, Bonglin Tizon, Manny C. Malonzo, CJ Maunahan, Toralba Christopher, Nugit Chinchin, Cristel Relos, Joe Camba, Grace Lazaro, Divina Gabay, Echo Mike Papa. Okay? At rin pong kakatang comments, I'm watching po. God bless you. Ching Grace, Lazaro, thank you po. From Nes Gomez Ablan, may pagat para pong po, Bishop Tong and among Pep. God bless po. And from Brother Boyat, yung kakatamong co-host keng Biblia. Yan, no? Maya Paoras po, Happy National Bible Day. Yan, yung sidekick ng Hapon Jets.
Yeah, from Martin Carayon, good afternoon po, both of you. I'm watching. And from Sister Angie Garcia, maya po agad parapong po, Bishop, Apong Dong at Among Pep. Parokyana po ng Birhen de los Remedios ng Santo Domingo, Minalin, Thank you po. Pampanga. Thank you. Okay. A.R. John, Oh. Reverendo. Oh. Maya pa oras po, Bishop Penamong, sa himpapawin magkarandam kaya po kaya ni Bahay Pag-ibig. Bakit pag-ibig? Kaya beding staff at ding kakatamong lolo at lola. Makirandam na din po ding munting tahanan ng Nazaret. Yan, king mabiga, mabalakat. At ang kakatamong pong regular listeners, Pampanga Provincial Jail, security guards of Motherwood Council Seminary, Chancery, ASF, and DSF Building. Yung kakatang Loyalists. 24/7, 25/7 na yun eh. Loyalists. Awa po, talagang night and day service siya po yan. Tita Paz de Jesus, my dear. Paz. Yan. Wow, God bless. Tita Yes, Paz. si Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas of Mabili Victoria, and Itatangabed at Imang Prima Wow, Ma'am Hiwa, Prima. ng kakatamong Afternoon po. kasiping keniking barangay Del Pilar. Okay, at talata na po talagang oras. Ngeni, Apong Dong, nung nano po itang kaya kayong tauling amano para po karening kaya katang may kirandam. Nung atandaan niyo po, siguro ka rin kay katamong parokya, potang mayari ing kay manifestation of the Epipanya. Apo. Epiphany, patang kaibya dala po retang lista, retang selebrasyon tamo, kay Santa Iglesia. Apo. At meto nga mo muna yapining Ash Wednesday. Kaya ba tutukila rin Palm Sunday, Easter Sunday, Ascension, Pentecost. Bari ka po din ang pansinin nina. Deni po elami biya kayo, bang kanita mo, o ini pala. Ang tatapisan ban kanyan, makanyan. Nune, lawan tala po rin yung timong babiye ka baldugan kaya katamong aldoldo pamibiyebe. Busal ni kakatang ordinaryong gagawan, makalawe tamo ka rin ni selebrasyon na rin ni bayo la pamiras, bang kanita ilang babiye, giya, kaya kakatamong pamaglakbe, pamaglakad. So, ita mo po yung buri kong pagganaka kay kayo. At metong sigurong masanting among kening kay katamong istasyon. Apo. Paneyo lang neng kay re-remind dening celebration sa Reni. Akit tano man dito. Yes, opo. At Detong ang kalendaryo po. Wow. Akit lang mo, kay po, 2 weeks from now, 1 month from now, Reni po, banta, lawen tayong biyeta mo, na makanano yung diwa na Reni celebration na Reni, diri nandang ulaga at direksyon ng kakatang gagawan. That's right, oh. Ito. At saka talagang nung pag-aralan niya po itang the whole liturgical year kay Samban niya po. Ano, kasanting Wow. talaga. Makabaldugan niya po pang talagang isesena po yung kasalpantayan at kabanalan nimbalan talat salpantayo. Okay, ita pong kaya kayong final prayer and blessing po. Okay. Kilagay ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos sa igpami, king bilabasa na banwan 2022, inantabayanan mo kami. At dakal po salamat. Ngayon pong liban miya, inimbayang banwa, pagkalob mo kay kami, 2023. Adon po sana nung kaburian mo, lalo mo kaming ilapit alob kay ka. Lalong-lalo na rin mamuntukan, king kay kaming gobyerno, ampo king kay kaming Santa Iglesia. Adon may ginuna sana, king saop ning Indong Birhen Maria, parati mi sanang pagnasan, nung naning makakayap emo kaya sarili mi, nung nanong makakayap ka rin kalupaming tao, ulimbalo mi, inimu, yung makaibiyatula kay ka. Iti ka na doon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. yung Ginum, manatilia kay kayo, At kay ka antimurin. may panggirin Diyos, bendisyonan na kayo, nagpampo ng anak, po ni Espiritu Santo. Amen. Amen. At banggitan ko lang mo po rin yung niyayaluang announcement. Okay, happy birthday po kang Father Arnold Punsalan. Napunod, no? Oh, not. Yes, January 30 ngayon po. And of course, happy sacerdotal anniversary po, Reverend Father Aris. Aristotel de la Cruz. 19 Parish years. priest.
Yes, ni Nuestra Señora De de la la Merced, Merced. pares, kayong po kayong bahay, pare, kandaba. At yung atin tamo po may itong death anniversary, Reverend Father Felipe Manalang. Manalang. And today po, baro tayo, it's National Bible Day, and hindi po pagkanaka, karening kakatamo maging participants na involved kayong social communication. Po, Mika Archdiocese Commission on Social Communications General Assembly po kayong University of the Assumption. No? 7 a.m. ya po ini at maganap ya po ini kayong University of the Assumption Gymnasium. At sana po rin ganaganang parokya, magpadala tamo pong representative. I am very sure na ini po, kailangan uling balo yan naman po yung technology ngayon, mass media, no? This is a very powerful tool para po ipalaganap tayo yung maya pabalita. Apong dong, greetings and paalam. Okay. So, muna, rening kaya bemiking chancery. Opo, Okay, sigurado po. Maya pa oras kay kayo, then kaya be pari ka rin, lalong-lalo na yapong Norman, yung kaya katamong economist, Opo. yung kaya kaming masipag papataba, kaya kami, Ate Linda, kaya kaming cook, ang poreng alawatang pang employees ka rin. Ang benaniti, of course, din ka na kung ang una ka, ng poreng pamilyara, ang Apo. pambayo, king Pati kayong abroad. Pati po kayong abroad siguro. Oo, poreng palang kapatid kayong abroad. Opo. So, dakala salamat kayong panalangin niyo. Di Mang Uring Miranda, di Jet. Opo. Sana okay lang mo rin ng anak niyo, Jet Bacani. Opo. So, po po rin aliwa pa na kakilala. Mhm. Mabiya ko po yung Maya Paworas kay Haingen. At totoo po ito marakalta mo silent listeners ng kaya po laka no makapag-text Marinela or something, but they are listening na po. Di rin natala naman po maya po oras dang retang ya po mag-text o mag-comment. They are already there, no? Kaya beta mo po kayo ng kakatang programa. Okay, salamat po Archbishop and of course the rest of the listeners. At ini po yung kayong among sa Impapawidi, Father Pep Bakay po ini, station administrator po ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, may pagat panapon kayo ngan, mimingatangan at dakal pong dakala salamat. Hingga kong pamagaramdam. Okay po, bye-bye.